یک روزی یک دهه. یک روزی یک دهه. صبح دهات ناحیه 5 افسونکار و گواراست. مردمش سحرخیز و هوایش فارم. آفتاب الکی طلوع کرد. روزی ما آغاز شد. از 5 پرگنج سلام. ما آمدیم به دهه تردیشیخ ناحیه دوردست 5 تا از روزگار ساکنان دهات این ناحیه بگوییم. بیایید یک جا میبینیم که یک روزی دهه در ناحیه 5 چگونه میگذرد. شروع میکنیم. туردишайх аз деҳаи кӯҳансолтарини ноҳияи 5 аст ки 800 хоҷагӣ дорад. инҷо мардумаш гӯё аз як таборанд. шеваи баён ва рафтор якест. мардуми ин деҳа як одати хос доранд. то рӯшан шудани рӯз бояд як қисмати кори хона анҷом ёбад. занон субҳгоҳ нахуст ба гӯдушӣ мепардозанд, мардон бошанд ба онҳо кӯмак мекунанд. ин аст оғози субҳ дар деҳаи мазкур. ما هر سحر میخیزیم، گوه میجوشیم، شیر چای میکنیم، شروکی سحریم و آیمی شیری گوه گوکش جرغوت میزنیم، یکو همسویه را میدیم. ما هر سحر گوه میجوشیم میوریم علاوه شیرچای مینیم خوراک سحریمو خدورش کرد علاوه داریم. ما در شیرچای همین علفی کمچ میگن استفاده میبریم. بعضی جاها شمع استفاده میبرن. ما همین علفی هم خوشبوه هم مزش دیگره. یک روزی یک دهه. ниҳоят аз ширчои омода намуда мо низ чашидему лаззат ҳам бурдем. субҳонаро дар хонадони акаи юсуф ки аз меҳмоннавозони маъруфи деҳаст тамоввул кардем. бисёр самимӣ ва хотирмон. ҳалвои ширини субҳона низ нерӯбахш буд. субҳонаи деҳаи турдишайхи ноҳияи 5 бо ширчой ва ҳалвои ширини хонагӣ оғоз меёбад ва бисёр ҳам лаззатбахш низ ҳаст. ман шуморо сари ин дастурхон даъват мекунам.
мо баъди субҳона идома додем рӯзи худро дар деҳаи Турдишайх ки оё сокинони деҳа имрӯз ба чӣ кор машғул мешаванд. Субҳгоҳ деҳа пуродам, ҳама дар такопӯ, баъзе ба кори кишоварзӣ, идеи дигар ба шуғулҳои дӯстдоштаи хеш овора. чун роҳбалади мо гуфт аз деҳаашон човандозҳои зиёде бархоставу шарафи деҳаро дар ҷумҳурӣ ва берун аз он баланд бардоштанд, мо хостем назди човандозони аспсавори деҳа равем, ҳам аз асппарварӣ дар деҳа бигӯем ва ҳам аз шавқи човандозон ба ин шуғл. баҳодур човандоз аз ҷавонҳои ифтихории деҳа аст ки борҳо дар маъракаи бузкашӣ номи деҳаву ноҳияашро муаррифӣ кардааст. ӯ молики ин мавзеъ аст. 7 сол боз ба асппарварӣ шуғл доштаву рӯзи худро бо аспҳо сипарӣ мекунад. баҳодур мегӯяд ин аспҳоро аз Федератсияи Русия соли 2013 бо нархҳои баланд овардааст. аз онҳо ҳам насл гирифта, ҳам фурӯхтааст. бештари аспҳояш то таи 200 000 сомонӣ арзиш доранд, чун аз зоти маъруфанд ва дар маъракаҳои бузкашӣ низ ҳунар нишон додаанд. баҳодур аспҳоро омода кард то ҳамроҳи дигар човандозони деҳа каме сайр кунем ки оё ин аспҳо шоистаи суханҳои волоянд ё на. اسبی قزل از این کن جورا جان سوار شو قمچین کن جورا جان اسبی قزل از این کن جورا جان سوار شو قمچین کن جورا جان چوانداز خطلانیه است ای عالم شناس هم شناس آدم شناس است ای معجزه از آدمی بر تو سپاس است ای عالم شناس هم شناس آدم شناس است ای معجزه از آدمی بر бинандаҳои азиз, асппарварӣ дар деҳоти ноҳияи Панҷ бисёр рушд кардааст. баҳодур човандоз ки яке аз човандозони номдори вилояти Хатлон маҳсуб меёбад, соли 2013 ҳамин гуна аспҳо, яъне 8 адад аспро аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон ба ватан овардааст. аз соли 2013 инҷониб ба асппарварӣ машғул аст. бояд гуфт ки дар маъракаҳои бузкашии шаҳру навоҳии вилоят баҳодур човандоз ширкат варзида, соҳиби солимони бисёр аз ҷумла уштур гардидааст ки ман аз наворбардор хоҳиш мекунам онро ба шумо намоиш видиҳад. جبری دنیا را بگو جبری دنیا را بگو دوست من ای اسب من از تو ندارم گیله مهر به اندازه من نیست آخر سیله است ای عالم شناس هم شناس آدم شناس است ای معجزه از آدمی بر تو سپاس як рӯзи як деҳа. мо боз ҳам идома додем рӯзи худро дар ин деҳа. дар ҷараёни рӯз роҳбалад моро ба мактаби рақами 27 деҳа роҳнамоӣ кард. дар ин мактаб бо саҳми муҳоҷирони меҳнатии деҳа аллакай сохтмони 4 синфхона ва 1 талори варзишӣ идома дорад. маҳз бо дастгирии мардуми деҳа, махсусан ҷавонони дар муҳоҷират будаи деҳа, дар муассиса сохтмони 4 синфхонаи иловагӣ ва 1 толори варзишии замонавиро оғоз намудем ки худо хоҳад то ҷашни 30-солагии истиқлолият бо дастгирии ҷавонону мардуми деҳа ин сохтмонҳоро ба анҷом мерасонем. ин як тӯҳфаи мешавад бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. дар деҳаи Турдишайх ҳамчунин мағозаҳои замонавӣ низ пайи хидмати сокинони деҳот аст. нархҳои маҳсулот низ дастрас. дар ин ҷо марказҳои варзишӣ ки барои сокинон фароғат мебахшад зиёд аст. баъзе аз сокинон бештари рӯзи худро дар ин маконҳо мегузаронанд.
мо ҳам нерӯи худро дар саққобозӣ санҷидем. як рӯзи як деҳа. нисфирӯзӣ моро раҳнамоӣ карданд то ҷараёни пухтани фатири чакдониро ба навор бигирем. дар деҳа занон баъзан дар нисфирӯзӣ ба нонпазӣ мепардозанд. ин лаҳзаҳоро аз оғоз рӯи навор овардем то шумо низ шоҳиди ҳунармандии кадбонуҳои хушсалиқаи ин рӯсто бошед. ҳоло мебинем ки фатирҳои болаззатро дар ин деҳа чӣ гуна омода мекунанд. قشلاقکی من بوی چپاتی دارد، شیرینی شیرینی توتی دارد. از چوبی درختی وی در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد، ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است، آن ابری هوا خیالی اندوهی من است. بارانی سریش میبرد بر وطنم، بارانی سریش میبرد بر وطنم. آن باد که میوزد بران آگی من است، آگی من است. آب وطنم، جان وطنم، جان وطنم. چلی خاکی روانم همشب در توتی. این است فطیر چکدانی پنجی. با این فطیر من شما را به خوردن قروتاب دعوت میکنم. مرحبا. фатир аллакай омода шуд. норанҷӣ мисли рухсори зебои гулдухтарон. холаи сафаргул қурутобро бо завқи баланд омода кард. садои ҷаззасти равғани зарди болои қурутоб рехта шуда ва бӯи хуши ин таоми миллӣ бисёр иштиҳоовар буд. аз оғоз чӣ тарз ва бо чӣ шево омода кардани қурутобро аз ҷониби ин зани ҳунарманд биёед ба ҳам мебинем. ана ин қурутоби зебои тоҷикона аз дастони пурҳунари зани тоҷик.
تناول این قروتاب آنچنان بود که گویا دیگر چیزی بالذت‌تر از این نباشد. یک روزی یک دیها. بعد خوراک نصف روزی ما را راهنمایی کردند به خاندان یک دهقانی دیها که تصمیم گرفته است در زمین دهقانیش گرمخانه بنیاد نموده و کشتی رنگ را به راه ماند. الکه در یک قسمت این گرمخانه کار را شروع کرده و قسمت بیشترش در حالت آماده باش قرار دارد. ما از ثمر دادن گرمخانه این دهقان مهنتی اظهار امیدواری کردیم و برایش خیرمان پربار آرزو نمودیم. در بگاه بیشتر ساکنان دیها از خانه ها برون آمده به همدیهگان دیداربینی انجام میدهند. بعضی دیگر از کار برمیگردند. با همین منوال یک روزی ما در این دیها سپری شد. همین گونه سپری می شود یک روزی ساکنان دهه توردیشیخ ناحیه 5. بیننده های عزیز، این برنامه یک روز دیها بود که از ناحیه 5 منظور شما گردانیدیم. امیدواریم که در نشرهای من بعدا نیز ما را همراهی خواهید کرد. تا دیدارهای دیگر مظفر و مسلط باشید. یک روزی